Biyag ti tao. Jimmy, lakay. Agriing kan. Anyat oras Jonalyn. Alas 7 na. Agriing kan. Ta schedule ti dialysis mo ita. Uwan gaya man niya. Naimbag ta rin ni Ingnak. Bakit? Ala, agmurmuray kan. Ta inak agidasaran iti pamigatan tayo, Jimmy. Lola, napananda na ng kantatang. Napanda iti doktor, apok. Schedule nga binti dialysis ni tatang mo ita. Nakaturog ka pa'y itay pimanaw da. Ay, agimbag kuman agamin ni tatang. Tapno saan dan amap-mapan iti doktor. Wen, agimbag to, apok. Pagimbagan ni Apo Diyos. Saan samat adangdanggan ni Apo Diyos ti kararag ko, Lula. Kanayon ko gamin nga ikararagan ni tatang. Ngam apay ngay ngahan nga agim imbag. Agimbag to, apok. Saan aga po taing kararag mo kat masungbatan adagos. Iso adi mo sasawan ti kasta. Wan, Lola. ala, umay katagar mo sarkan, apok. Mapantan ijay kusina. Jimmy, rumwarak ha. Mabati kayo man nanditi balay. Papanam ka di. Bakit? Nag-text di kumari ta maestra. Tangdanan na kanong aglaba. Isupay ti tangdan ko lakay. No kasta. Saan ka mapanagla ko ije paling kita? Saan man? Mapanak to ano malpasak ng aglaba. Nabanbanog kanton Bakit? Kabailak, Jimmy. Ura niya klase ti trabaho. Sirkak. Gundawayak ta napigsaak pay. Oh, apay nga agluha ka. Pasensya ka na. Bakit? No saan kumakasto di sa lunat ko? Siya kumatagtrab-trabaho. At daka kumalang dito'y balay para luto. Para aywan iti anak ta. Pangaasim, hindi ka kumagsangit. Laki ka. Rumbang lasi ka tagbalin anatibkar. Pasensya ka. Diyak kabalan alapdan ti agsangit. Tunggal makitak ti panagrigrigat mo. Bakit? Sana siyak ti panunutan. Kabailak da ito'y. Para iti panagimbag mo. O sige tani aldawan. Rumwara kon, Jimmy. Agawid akon. Tanakalaba akmatan. Inakbiit kita anta asawak. Saak tumapan aglako itinatan iti ini. Papanam, Jonalyn. Ha? Agawid akon, Tata Rohel. Umay kalumuganan. Tani, adayo pa iti pagnam. Ha? Ay, saanan, Tata? Exercise kun da ito'y. Umay kakit din. Mabain ka pailaan. Umay ka. Ah? Sige nga ron, Tata. Kumusta niya asawam, Jonalyn? Kasjay, agpapaagas latta, Tata. Mamidwa iti makalawas ti dialysis na. Ay sos. Kasi kamot nga ron Pangalalaan nyo nga iti kwartayo. Kit makilablabada kamot lang. Adaahen siya pagpatpatulungan mi. Ngam, saan nga amin kat itadda. Adalat tamat gastusan mi. Iso amasapul nga agsalukagak, Tata. Mapanak makilabada. Kalpasan na, mapanak aglako itinatang nga angkat ko ili. Ay sos. Kaasi kamot. At tinasayat. Mapantabi iti balay. Ha? Apay, Tata? At daitid ko abagas. Kundad dumapay. Tulong ko kada kayo. Ha? Ala? Nakababain, Tata Rohel. Awan ti rumbang apagbain ng kanyak. Kas kalasabsabali. Agkakalugaran tayo. Isu arumbang lang agtitinulong tayo.
Awan ka di pa ni nanang mo, Kulin. Awan pa'y tatang. Nangangatan ni nanang mo. Jak amu tatang, baka aglablaba pa'y laang Kaasimot ni nanang mo. Kaano nga ta nga agimbag kayo, tatang? Dandanin, anak ko. Idi yu pa'y lang nga ibagbaga nga dandanin, ngam nagbayag ngay. Ha, ada tao, tatang. Amangan no ni nanang mo daytan, anak ko. Nukasta, saan ka na mapaniyiili, Jonalyn? Saanan taldawan lakay? Sana bale? Addaingtid ni Tata Rohel ang bagas kan groceries. Kan nangtid pa iti kwarta. Tulong na kano kada tayo. Ha? Diyak laing pagkarupan na singput gayam ni Tata Rohel. Naimbag man? Bakit? Wan, kat sa paak kano ti mapan ije balay da inton bigat. Ilaba kano. Katun ngam di ka una agbambanog bakit? Dahil ka ba alam alabaan ti awatam? Wan, may mayat kit di ano ado ti labaak. Tad ado ti tangdan ko lakay. Oh, at tititangdan mo ang naglaba, Jonalyn. Ha? Ala, nagdakkel unay daytoy Tata Rohel. 2,000 mo't daytoy. Wen, tulong kundi daddo makada kayo. Ala, nakababainan kada kayo, Tata. Di ka agbabain. Takas iti kanayon kung nga ibaga. Awan ti sabaling agtitinulong no saan ada tayo. Iso ano adda ka sa pulam. Di ka agbain nga umasidag kanyak, wen? Agyaman ako unay, Tata Rohel. Nakasingsingpot kayo kada kami. Ha? Ninanang, apay nga ta. In kakitain bakit? Amuam na niya ti mapaspasamak kinkwana. Wen, mabitla ang arod. Nagsakit unay ti tiyan ko. Agrikos ti sakit naging kay ti sikat kan bukot ko. Mahulawak pa ikit din anak ko. Ipan kayo ni ospital, nanang. Saanan? No ipan ko nakatanya nga rod. Awan gastusan tayo nagpa-ospital, anak ko. Saan nyo panunutan ti kwarta ta may diskitaran day ta, nanang? Mabitlaan, inak mga yabi ti pagluganan tayo, nanang. Ha? Ni Tata Rohel? Apay nga ta. Hello, Tata? Ada ka di wayamin ton bigat, Jonalyn? Kwa, Diyak pa'y masigurado, Tata. Amangan ngamin numakonfine ti inak. Agsakit ngamin ti tiyan na. Anya? Bukas ta, ada kayo nita ospital. Adda kami pa dito'y balay, Tata. Inak pa'y lamang ayabi ti pagluganan mi. Idaray kayo di ospital ni nanang ko. Siya kundi mangitulod ka na kayo, Jonalyn. Urayan da, tumaya ka dagos. Bye. Ha? Nanang, itulod na tayo kano ni Tata Rohel di ospital. Kumusta ni nanang? Bakit? Maopera ni nanang. Tada kano ba to iti aprona? Anya? Iso arumwarak matla adagos. Inakagdiskitar iti kwarta lakay. Pagdiskitaram ngay. Bakit? Komporme ditan. Sursurak amin nakakabagyan tayo. Barang pautangan dak. Ay, sos, nairanamot nga awanan kami kaanakan. Adda nga min naggastusan may. Pasensya awan maipautang ko kaanakan. Ala nga rod, agyamanak ulitag. Pasensya kan sapay ko matamawatan na kaanakan. Wen ulitag. O sige, mapanak pa'y nga rod. Nilaangan Tata Rohel tinamnamak. Sinursur ko amin na nakakabagyak. Awan tinaipautang da kanyak. 5 gasot lang tinadiskitarak. Diyos ko, sapay lang kumatada mautang ko akwarta. Awanan ti amok nga sitkan. Iso atulungan na kuma, apo. Jonalyn!
Tata Rohel? Umay kalumuganan. Uwan, tata. Mapan ka di ospital. Apay magmagna ka. Kwa, nagkapuak ngamin itayan dagiti kakabagyak, tata. Napanak nagdiskitar iti kwarta. Awan mat na itedda. Maopera ngamin ni nanang ko. Anya? Ay sos. Kunakmatkin ka. Ano adda ka sa pulam? Di kagbain nga masidag kanya. Tata, Ala, agdiritso tayo bangko. Tay nakmangirwar iti kwarta. Tay kan kay ti busbusin nyo di ospital. agyaman ak, Tata Rohel. Ikarig, agbayad ak to. Barang makasapulak ton iti permanente at trabaho. Tapno makabayad ak kada kayo. Nangalaam iti kwartam, anak ko. Pinautangan nak ni Tata Rohel, nanang. Ay na, mailumlum kan iti utang, anak ko. Pasensya kan Jakmat ni namnama akasto ti mapasamak kanyak. Ala, sana bale, tandaan busbusan tayo akwarta. Sa apay dialysis mananta asawam intun bigat, anak ko. Uwan nga rod, agawid ak intun bigat, tay nakipadialysis ta asawak, nanang, ha? Uwan, anak ko. Ay, ingka kitaan dagiti agamam. Saan na bale? Agdamot dagiti nurse amang bantay kanyak diti ospital. Pasensya kayo pay laang nga rod, nanang, Panawan kayo. Angam agsubli akmat la adagos. Apaman ama ipadoktor ko ti asawak. Hello, Tata Rohel? Umay ka dito'y balay, taddaitid ko ken ka, Junalin. Ha? Alam tinayon tinted ko a kwarta. Sige, Tata. Agyaman akmanan, ha? Okay, bye. Urayan ka, Junalin. Uwan, Tata. Naimbaglakit din tanda ni Tata Rohel amang tultulong kada kami. Papuskula kung tirupak nga umutang kankwana. Sana bale, taisumot ti mga idijaya iti tulong na. Adto'y ti kwarta, Junalin. Ha? Nagadumot tanday ta, Tata? Wen, tapno at da reserba makwarta. Tamok nga ado ti paggasto sa mita. Tata, adon ti utang ko kada kayo. Madanagan ak. Mga numarigatan ak ton nga agbayad. Saan mo nabayatan dayta, Jonalyn? Basta... Ha? Kinapudno na, Jonalyn. Agayatakin ka. Ang di kagdanag. Tasaan ka nga apurain ang mga klon kanyak. Tamo ka pang panunutam ti asawam. Saan ka nga problema iti kwarta no makirelasyon ka kanyak? Tata Rohel? Ulitek, saan ka nga apurain ang mga klon kanyak? Basta'y karim nga paman ang matay ti asawam. Makiasawa kan kanyak. Ipay ko amin na kasapulan nyo. Kaninyo, pagbayad iti dialysis ti asawam, ken pagagastinam. Isungag panunot ka na imbag, Jonalyn. Diyos ko, itapay laan. Agkidawa kon iti pamakawan kan ka. Tasigurado ang makabasulak. Nututupak ni Tata Rohel. Pakawanan na kuma. Apo. Nila Tata Rohel ti amok ang makatulong kada kami. Kaya't ko pa'y ngagbiag iti napaot ti asawak. Kastamatan iti inak. Iso pakawanan na kuma. No daytoy laangan ti amok awakas. Tap nagtultuloy ti panagpaagas ta sawak. Daytoy ti dawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen.
nagkalpas ka din nga nagkararag. Uwan, anak ko. Kunak man o nakaturog kan. Urayan ka nga agid dadlitoy abay mikan ni tatang. Ala, maturog kan anak ko, wan, tanirabiin. Amangan numalukag ni tatang mo, naimas titurog nan. Wan nanang, agin narakop tagarodan a. Kailiw kon a maarakop ni tatang. Agungat mat gamin no arakupag, nasakit ka no. Maawatam ko mati amamuan. Anda nga minrikrik na nasakit. Wan nanang, Ala, maturog ta nga roden. Good night, anak ko. good night nanang. Napulingan kayo kadi? Ha? Apay? Naglalabasit ngamin dagiti matayo. Ha? Bye-bye am dagita matak, Jonalyn. Mun gayam. Ato iti kwarta. Agyaman nak, Tata Rohel. Basta titulagan ta, inton matay ti asawam. Datate agdin na. Jonalyn, kasarsarita ka. Ibagam no di mo kayat. Ta isardeng ko magtantimangted iti kwartakan ka. Kan singirak tininted ko kan ka. Bayadam amin dagijay, no di ka umanugot iti kondisyon ko. Sige, Tata Rohel. Umanugot hak. Oh, thank you. Ikanak man nga rod iti bonus, Jonalyn. Anya a bonus, Tata. Uray, agagla iti muging, wenno iti pingping. Mabit lang Jonalyn. Importante ito'y awag ko. Tata, agawid akmatan tarurayan da kay Jabalay. Okay, sige. Ingat ka. Sige, Tata. Hello? Agyamanak. Aday mawag kan kwa na. Nailisi akit ipagbasulak. Naimbag kayon, Lola? Saan pa'y, apok? Kaup-opera, iso anak kapsutak pa'y. Ala, kaasi kayo matkan ni tatang, agsaksakit kayo nga duwa. Da kami kan ni nanang kat saan? Ay, kat. Pagyamanan tayo iti Diyos at nasalunat kayo kaninanang mo. Tano agsakit tayo amin. Kasano tayo ngayon? Kapi kamat gamin nga kapi, Lola. Madinsamat ti kanayon nga kapi. Naira nala siguro ta kape. Aywan, ingka itayan itatang mo ta amangan no adamasapul na. Nakaturog. Kaya't ko nga arakupan ngam agungat mat tanasakit ti bagbagina. Ay, kaasimot ni tatang mo, apok. Iso nga awawatem no kastay nga agungat, wan. Ado nga minti nasakit arikrik naan na. Wan, Lola. Ay, awan pa'y lang mat ni nanang. Ala, uraya mon. Ta sigurado apaawi den day chay, apok. Nayawid ko ni nanang diti balay, Jimmy. Maasikaso kan mabantayan ka manan. Aywanam, ti salunat mo. Bakit? Di ka unay agbambanog. Wan, di nakpakadanagan. Napigsaak. Kita mo, nagdadakkel tupay dagiti muscle ko. Umun-unagan dagiti matam. Gapo iti puyat. Ken banog da ita. Nagngisit aglawlaw dagiti matam. Ay na, saan man natila madmadlaw mo kanyak lakay? Natural nga eyebrow dagitan. Anay ko,
Agsikal manan ti tiyan ko. Nagtumar ka matan iti akas mo. Di naman nga ro dengganan. Bakit? Anak. Kasano, di ka mat ngamin mangan. Mangan ka ngamin, uray basit laang. Pati tayong blender ko aprutas, di mo matinuman. Saanin nga mo nagtitaron kanyak? Bakit? Kaslawan pa'y pigsakon nga agtilmon. Ipan kunsan. Saan ka di matakas na ti bagbagam? Patip karam ti pakinakam mo. Natipkar ti pakinakop ko. Talaga nakapsutan ti bagik. Uray kayat ko pa'y ti agimbag. Saanin ang mapalin? Imbag ka pa'y, Jimmy. Di ta mapukawan itinamnama. Tatang, kunan ni nanang, bantayan kayo. Kanapan gimatang iti agas yu. Ha? Apay amay may sa tikit kitaan yu. Di kayo pa'y agkiram nga pulos. Tatang, mangmangagdak ka di. Tatang, agkuti kayo mat. Nung nakaturog kayo, apay nga nakamulagat kayo. Nakanganga kayo pay. Di naksamat mangmangag ni tatang ko. Gunggunak man. Ha? Naglamiis ni tatang. Ulasak baka malamin. Ha? Kaslahan mo't nga agang angus. Igamakman ti tiyan na no agkut-kuti unuhaan. Ha? Saan nga agang angus? Hala, natay ka din ni tatang ko. Natayan ni tatang ko. Hiram sa Diyos ang Naitabunan ni Jimmy, anak ko. Uwan, nanang. Ti amok. Agpaot pa iti sidong tayo ti asawak. Ngam, saan mat kaya man? Awanan ni tatang ko. Kailiw ko ni tatang nanang. Ala, anak ko. Di ka nagliday, Juan. Agin inanan ni tatang mo. Addan iti sidong ni Apo Diyos. Naragsakan iti sidong ti Apo. Ha? Naimbaganan, nanang? Juan, anak ko. Awanan ti sakit amarikrik nana. Addan iti sidong ni Apo Diyos. Nagpatinggan ti panagrikrik at ti amam. Awanan ti marikrik na sakit. Naginanan ni tatang mo. Ha? Ni Tata Ruel. Iso ti umawawag. Mabutbutangak. Ambuklatan ti bagana. Diyos ko, tulungan ako. Isurum ti rumbang aramidnak. Diyak kaya ti kondisyon na ngay bagbaga na kanyak. Sumbataklatan. Hello, Tata Rohel? Anya nga, Jonalyn. Naitabo ng ti asawam. Umay ka kadisukunan ng ditabalayo. Kwa? Wano, sikante umay ditoy. Sige. Syaklatan ti umay di Tata Rohel. Okay. Di kan mangalay ti badom. Tadda ginatang ko akawis mo. Pasiga na itis dagiti ginatang ko. Tagtalin na kamot lang dito'y balay. Sige. Agrobot ka nga rodan.
Tanwag babawi ka iti nagtulagan ta. Saan la si katidakas kanya? Agraman pamilya. Diyos ko. Tsaka mo. Noom no da ito yung aramida kung ano saan. Ngam, mabuti nga kitipang ta ni Tata Rohel. Tsaka kaya ta may raman ti pamilyak. Diyos ko, tarabayan na kuma. Iturong nakitium no adalan. Di mo ipalubo sa may sagmakak. Kastamot ti pamilyak. Asitega ko ni ti balay da Tata Rohel. Ha? Nagado ti pulis iti paraangan da Tata Rohel? Matanda ka. Di takpusasan. Di takibalod. Diyos ko, pinusasan da ni Tata Rohel. Apay nga ta. Anya di ko na yun ang nagyo iti news nanang. Ni Rohel apagot utangam. Drug pusher mo't gayam. Ha? No kasta? Isumot lagayam ang nagado ti pulis ije balayda. Pinusasanda ni Tata Rohel. Ay, illegal mo't gayam ti pagtataudan ti nagado a kwarta na. Diyos ko, agyamanak. Inlisi na kiti mabalin na pa kay sakmakak. Agyamanak, Diyos ko. Biyag, ti tao. Ang mga naadda ti extra kwartam dita manang Wilma. An-anom ti kwarta yan. Mangrugi ti training ko dyan Manila itong Lunes. Kat kasapulak ti kwarta manang. Awan kwarta kita. Ingka umutang iti nobyam Mapainak nga umutang kini Joyce. Anya ko mati pagbainam kat nobyam mat ni Joyce. Ninanang nga ta. Ang mga naadda ti iduldulin na kwarta na. Di mo namnamaan nga da maipautang ni nanang kan ka. Amumat nga awan pulos makukwarta dayjay. Pangalaan na kumangay kat awan matrabaho na. Pangalaak nga tanay. Kasaritan pa ilaang ni Joyce. Sigurado nga da kwarta na dayjay. Iso pa ilaang ti pagbuludam. At damot na talgad at trabaho na. Di bali tabayadam tumulaang no agsweldo ka. Oh, aday ta. Ano sam taday ta lang tinabati asweldo Ramon. Okay lang Joyce. Tinapatag kat adaramatek. Agyaman ang una ha. Awan anyaman na. So katakto ng sweldo ak. Ay nasaanan. Tulong ko day takan-kan. Amo ka para matlaan ka datater aramidam. Kat kaano ka mang rukiti training mo? Inton Lunes. Ay, no kasta. Masapol nga ron nga agpa Manila ka inton Sabado. Tapno makainanakas akbe amang rugiti training mo. One Joyce. Apay anang ted kay ti kwarta ken ni Ramon, anak kaw. Kasapulan na ti kwarta para iti panagkaburod na tatang. Kastaya. Naimbag man ta pinalubusam tinub yung magabrod. Isumot nga minti kayat na. Kan sigun kan kwa na. Makaurnong ka no adagos no ija abroad ti pagtrabahuan na. Naging naddayo gayon. Sana balen Ta para matiti masakbayan mitikas jengar aramidan na tatang. Awan ka di pa'y text ni ading mo, Wilma. Nalpas mo nga tanti training na. Nalpasan ananang, idi pa'y napanalawas. Kano nga rod ti flight na ngay? Inton sumarunumanin alawas Nasaya nga rod no kasta. Wana nang. Ibagam kang kwa na tan magpawit iti kwarta. Datayo a pamilya na ti pangipawitan na. Amumat siguro ni Ramon dayta, nanang. Awagam latta di kabsam mo Amang ano makinagaw pa ilang madadya Joyce. No manotim pabulod na ken ni Ramon isula ang tisukatan tayaw. Kasla utang na dayjay iso bayadan tayaw. Wana nang. Awagak to adagos ti kabsat ko. Narigatan.
Amangan numakiinagaw nga agpayso day jay a Joyce. Isukot ti agnumaran iti pagrigatan ti kabsat ko ijay abroad. Naglalaingan na ngay. Nasaya at ba't kasi nung bata mon ti awag ko, Ramon. Itay pa'y nga awagan ka, ngam di ka mat sumungbat. Ada nga min napatag ngayon lakad ko, manang. Isadyak nakita ti awag mo. Ada ka di ba, gam? Adda bilin ni Nanang. No adda ipawit mo a kwarta, idiretsom kin ni Nanang, ta iso ti mangidulin iti kwartam. Jack pala nakapag-flight. Nung kwarta ada gusti bagbagayo. May mayat no maisapa ang maibagakan ka, tapno ammom ti aramidem. Makitan to, manang. San ang mabalinti kasta ading ko? Rumbang laan ni Nanang ti pangipauitam iti kwarta, tanalaing nga agi budget. Ken na imped ni Nanang, iso ti mangurnong iti kwartam. Hello, Ramon. Nakaawag ka mat? Kumusta ka matandita? Nasaya at latamat. Ay, inal daw ang mabanog ng okay lang. Anya nga rod kat saan tayo matanayan nakabaknang. Agseldo ako. Maipawitan ka ni ti kwarta. Ay, nasaanan? Urnungam kiti. Di nakpakadanagan. Ang damad trabaho. Sa maysa, amangan no adda may bagat ti pamilyam no siyak ti pangipawitam. Anya ko matibibiyang da. Kat si ka mo tinubyak. Basta pawitan ka. Sikat ti makaammo, Ramon. I-text kang tono na ipawit kon. Agan-anad ka kanayon dita, ha? I love you. Uray sika, agan anad ka mat. I love you too. Talaga nga awan ti dengdeng ganda di aramon, Nanang. Apayaya, Wilma. Agasam, nasabat ko ni Joyce anobya na itay. Dinamag ko no nagkapuan na. Kat kuna na nagkapo iti sentro. Inala na ti kwarta nga impawit ni Ramon. Aniya? Makitam day tanga aramid ti kabsat ko, Nanang. Uto-uto at talaga. Saan da pa'y mata nagkalay sa iti dayjay a Joyce? Ngam iso ti pangipaw-pawitan na iti kwarta, Nanang. Ay, sana mabalinti kasta. Agraraman kay dimot dayjay babae Nanang, adda na panunot ko apamuspusan. Tapno saan nan apawitan dayjay a babae. Anya ngay dayta anak ko. Kumusta ngay, Mari Gracia? Ay, kastoya, may sistri sak nga rudan maril siya. Nay, apay mat, Maray. Kasanumot nga men. Dayjay pa'y laang mata Joyce, ti pangipaw-pawitan ni Ramon iti swildo na ija broad. Amangan mat no plano damutan, tagkalay sa inton agbakasyon ni Ramon. Makamoda, ano niyat plano da. Basta siya, rumbang lada kami, ti pangipawitan ni Ramon iti kwarta na. Kasanungay no isukat dayjay a Joyce tanak ko. Awanan na. Saan mat siguro ang maaramid ni Joyce ti kasta, Maray? Ay na Maray, saan tayo nga amonon niya ti plano dayjay a babae. Ang mga nulukwan na lang niya anak ko. Nasaya at mataimawag ka, Ramon, ading ko. Adaman sa ludsoda? Anya day tamanang? Nag-break kayo ka din kin ni Joyce? Ne, saan mo't manang? No kasta nga ron. Asino nga ijay lalaki ang nakita kakadwa na idinaminsan nga aldaw? Lalaki? Wen, adda sa bali a lalaki akakuyukuyog na. Kitaam ti insend ko iti messenger mo, ading ko. Anya? Awagam, tapno maamuam ti pudno. Mano abulan mo laang di ta abroad. Ngam kastamat tantar aramidan na. Madi ati kasta. Anya lalaki nga ibagbagam, Ramon. Ibagam tipod no. Dati nakakita kada kayo. Anya? Ramon, nilaang matmark akasinsin ko ti amo kakadwak idinaminsan nga aldaw. Pang-aasim ta ibagam tipod no. Kagurak ti mululbudan. Pudno mo ti bagbagakan ka. Kasinsin ko dayjay, Ramon, ni Mark. Siguraduam lang agsasaw kay tipod no, Joyce. Tano maamuak nga adda ti madingar aramidam. Jak agdwa-dwa amang ibrekken ka.
Awan ka di pa nagtalak mo kanyak, Ramon. Saan ka matakas taasigod ah? Apay ama nagatap ka matan. Anak ko, adang samot parikot mo. Apay akasla naliday ka. Imawag ni Ramon itay tatang. Katjakon magustuhan dagiti ibagbaga na kanyak. Adda pa'y nagatidug at chat na kanyak. Agkakasakit a sarita ti ibagbaga na iti chat na. Apay ka no? Adda ka no nang idanon kan kwa nang adda sa bali a lalaki a kadwak. Panagkunak, ni Insan Mark na ijay tatang. Tanagkuyog kami di na minsan. Sino mo't ngay tinangidanon kinkwa na iti kasta? Ay, atapak nga mga no dagiti kabagyan na matlaang ah. Iti anya kumaaga po nga aramidan dati kasta. Kinapudno na. Tunggal masalaw ko ti ina ni Ramon. Muno saan, ni Manang na. Maditi pa nagkita da kanyak. Saan da ka pampansinan nga uray isa makida? Diyak amuno apay. Awan mo't ammo kabasol ko kadakwada. Kayat ka di asawan dayta. Asaan da ka akayat para kin ni Ramon, anak ko? Syaklat ang aminan ati pangipaw itamiti kwarta man ako. Kasinsin ka numat ni Joyce tinakita ni Manang Wilma akadwana, nanang. Ay, patpat day jay Joyce. Amom Ramon. Rumbang lang nga dumngag kakada kami kanimanang mo. Gaputada kami ti kapamilyam. Da kami ti pudno, amang isakit kan ka. Amangan mo't ni Pudno akasinsin na tinakita ni Manang akadwana, nanang. Saan lang nga namin sa nakita na? Wano nakita may, nagkuykuyog da. Namin na doon nadaras. Saan mila na picturan nata, nairan na alubat ti silpon ni Manang Mau? Anya? Agpanunot ka na imbagan ako ha. No siyak lamay sa. May mayat, no da kami ti pangipaw itam iti kwartam. Taigatang miki di iti daga. Kanagipatakdar kami iti balay mau. Hay, amangan no pagkukwartaan na kalaang tinubyam. Isungag panunot ka na imbagan ako ha. Narigat ti may lawlawan. Anya nga'y tinagsaritaan nyo iti kabsat ko, nanang. Ay kat kinonsensyak ah. Paliiwan ano ti pailanobya na ti pangipawitan na iti kwartana. Ay, may samot dayjay a Joyce. Agraraman ngamin. Saan da pailaan nagkalay sa akin, Ramon? Ngam feeling na muten nga iso ti asawa. Sana mabalin aday dya babae iti mayrano di ti kwarta nga ipawpaw iti kabsat mau. Nanang, saan tayo nga ipalubos ang mapasamak dayta? Naglalaingan nanday dya babae ngay. Ay, wang nga roda. Si bibiyagak pa ilang nga inayo nga makin inagaw ki den. Adakan ka no patsyam nagiti maidandanon kan karamon. Awan maramidak. Nang runak at pamilyam amis mo timang dadadaal kanyak. Kasta pa lang ti pa nagsasaong kanya. Asino mo ti sana maumay ti kasta? Tunggal umawag ka, nagaala sa kanayon ti rumrumwar itingiwat mo. Talaga ka di nga awanan pa nagtalak mo kanyak, Ramon? Gaputa si kamot lang ti mga aramid iti rason, tapno agatapak. Siyak ka di, wano ti pamilyam. Di mo naman ti paw iko akwartakin ka. Wen, okay lang kanyak. Sana problema dayta. Kano kayat mo, isublik ti kwartang impaw-paw it mo kanyak. Nasaysayat pa'y. Taamangan no usarin yung lakit di iti lalakim. Mamin, ano mat nga ibagak nga awan lalakik? Ngam, anya nga ruti maaramidak, no danggam dagiti pa nang dadaal da kanyak. Diyak kayat ti kasta nga ugali ti pamilyam. Kan madlaw-law unay asaan da ka kayat aparakan ka. Iso na saysaya at magsinatan. Wen, amok. Adan sa bali nga'y ayatom Joyce. Iso akas tala ti kalakakin kan ti panangisinang kanya. Napatig ka kanyak, Ramon. Ngam no kanayon nakapagatapan ka pulang iti inuulbod nga istorya ti pamilyam. Awanan maaramidak. Di ka madanagan. Saan ko nga ipilit ti bagik iti pamilyayo?
Apay atunggal umawag ni Ramon ken ka. Agap apa kayo anak ko? Apay aya? Awan kamin tatang. Sinina akon. Takanayon nakmatla pagatapan iti saan kumat nga aramid. Anya? Diyak amon anya ti ipulpulong ti pamilya na kenkwana. Ang tapno malpasan ti saritaan. Isublik ti kwarta nga impawpawit na kanyak. Anak ko, ang mga numaalapay dayta iti nasaya at asaritaan. Panagkunak kat saanan. Naumaakmatan nga agpalpalawag kenkwana. Awan maramidak. No patyan na ti ipulpulong ti inakan kabsat na kenkwana. Ay, narigat ngagpaiso ti kasta anak ko. Siyempre, pamilya na latadagitay. Wana. Kanjak kaya tadumteng to ti aldaw asyak ti mapabasol no agaapada. Iso asyakon ti lumiklik kadakwada. Basta syak. Nadalus ti konsensyak tatang. Awan madingar aramidak. Hello, Ramon. Inyag ni Joyce ti kwartam. Insubli na kada kami. No kasta, talaga ati si Dito ang makisinan kanyak manang. Di ka masayangan iti kasje a klase ti babae, ading ko. Nagado a babae dita. Manang, maging gay takit ay ayatek ni Joyce. May mayat matla ang anagsina kayon. Ngam tiluklukwan na kakabayatan ti kaadam dita abroad. Ayun gayam, inrenyum ka di ti kontratam. Saan pa'y manang? Ay na, no siyak ti si ka, agrenyukan. Di ka madanagan. Nagsaritaan min kininanang no anya ti aramidan mi iti kwartam. Gumatang kami iti daga. Ken agipatakder kami iti balay mo. Tapno addan to pag naedam no agawid ka. Mayat matibiyag mo itan, Mari Gracia. Siyempre Mare Elsa. Agtrab-trabaho ija abroad ta anak ko naman. Nag-break damot gaya mon itinubya na. Ay, nabayagan na, Mare. Ha? Kasla maragsakan ka mo't maray. Makamo ka ano niya't pagawatam iti panagkatawak, Mare. Anya? Agawid kan ko nam, Ramon? Well manang, pito atawin ko matin dito abroad. Nalpas mat siguro ti balay ko dito Pinas manang. Awan ba yamin tinaisend mo a picture kanyak? Ay, ikuha adin ko. Uwan adin ko, nalpasan. Ay na, magkakaran ako na makakita manang. Mabalin ka di amang isend kay tiladawan ti balay? Ay, masapol pa'y aya adin ko. Di bali tamakitam tumulaang no agawid ka. Sigurado ang magusto am dayjay. Okay manang, agpakatak nga ruden. Tada peramidag. Bye. O sige, bye adin ko. Kasano nga tada ito yan? Kahit kasano nga rodan day ta. Diyan mo na nang. Anya nga iti ipakita tayo adagakan balay na. Ay, no apay mga minabigla na panunot na tagawid. Ay, diyak man amo iti dayja at tao nanang. Kaanya nga rodan taramitan tangay. Diyak man amo nanang. Sapay manulaangan tinabati iti kwarta na. Nagastos kunti daduma. Anya nga tano ila ko montilogan na ginatang mo. Uray maila ko tilugan. Kurang latad ay tanan ang... Nalaag kape kapay, anak ko. Nagyaman ak nanang. Agkape ka. Kalpasan na, aginana kapay niya. Nang, kahit ko na makita ti balay ko. Ay, aginana kapay nga umuna. Nalpas ka nun ti balay ko kahit kuna ni manang. Malalaw agkape kapay. Agkape kapay.
Kasano nga rod dayta nanang? Tangiwat mo, di mo pigsaan. Ang mga numangag na katikabsat mo. Jak amo no anya ti aramiden tananang. Awan mo't balayan na ipatakder ta. Ken awan nagatang taadaga. Ay, ibagatan sa laangan nga da napatagan ang usaran ta iti kwarta. Sigurado nga agunget dayjay nanang. Day tamot laangan tamok nga irasunta. Numaamon na nga awan daga ken balay nga ibagbagata. Sigurado nga agunget nanang. Nang runa numaamon na apinadakes ta tinobya na. Ay, Pagkati ko na, Manang Wilma. ha? Ha? Ay, Pudno ka di tinangag ko. ay, kukwa. Anak. Itayak pa yung agtingting nga kiti istoryayo. Nangus usaran nyo iti kwarta nga impaw-paw it ko. Ading ko. Sumungbat kayo! Nangus usaran nyo, kunak! Diyak amo, naapay na ramid yung tikastoy kanyak nanang Manang Wilma. Ay, sapay la kumata. Mapakawan na kami kanimanang mo, anak ko. Adda na bati iti impawit mo. Ngam ti daduma. Nagastos min kan nanang ading ko. Inulbutan lang. Nagtaligak ka na kayo. Yung kasta dinaramid nyo. Apoy na naramid nyo tikastoy. Ay, pagbababaw yan, may tinaramid mo, anak ko. Manutawan nga inulbutan da. Dinadahil pa iti relasyon may tinobya. Awan asyo! Anat masapol mo ba raw? Adda ka din ni Joyce, tata. Mabaling ka diya makasarita. Ay na, awanan ni Joyce dito'y balay. Sa tino tinapanan na, tata? Adda iti ayan ti asawa na. Ha? Lakas ta. Nakiasawan ni Joyce, tata. Wain baraw. Apay at dinak na oray. Gaputa ti amuna. Saanin ang maurnos ti relasyon nyo, baraw? Kanyan? Basol ko, tata. Basol ko. Namati ak kadagitin dandanon da kanyak. Basol ko ti amin. Jak amono niya taraminag. Paragrik na traidor ti lubong kanyak. Ramon, huston. Pakawanan da kami kumaading ko. Sa bagay, at damot lang ti basol ko. Saan ko nga inurno sa dagos ti parikot. Itinagbaytan mi kini Joyce. Basol ko. Ramon, anyat mo paspasamakan ka. Ay na, sa dinongatan nga tinapnapan ng Jacob sat mo. Itay alas dos ka no, pay apin manaw iti ayan da tata Floro nanang. Ni, adda awag ko nanang. Ay, ni Nana Elsa. Hello, Nana Elsa. Hello! Ada ni Ramon dito'y balay, balasan ko. Umayuso ko unan, tanay, nakakaasi tilangana. Agsangsangay. Oo, Nana. Umay kamin ka, Nanang. Bye. Nanang, adda ka nun ni Ramon ijay balay da Nana Elsa. Intay kitaan ijay. Ay, mapantang arudan, anak ko. Itay pa'y lang agsangsangit. Nakakulmog di tarwar. Paspas trakak ngam di namot kayat. Anak ko, anyat mapaspasamak kan ngay. Agawit tayon ading ko. Maray, mabagbagtit samat kan ti anak ko. Patyag ang naglalaok nga stress kan bandog na daytan, maray.
Apay ngay akas namat ti kabsat ko, nanang. Ay, tulungan na, Wilma, anak. Yawid ta ti kabsat mo. Wala nang gamno talaga di na kayat. Di yu pilitan maray. Sa nabalay, tadyak baybay andito'y balay. Basta saan nga aglibas a pumanaw Masampol ang mayawid mi ti kabsat ko, nana. Ta ipa-check up milangan. Nangagyumot ti ko na ti doktor, nanang. Masampol nga agagas ni Ramon. Wan nga, Rod. Bunga ka no, tinalabos nga stress. Gapoy tinakaro pa nagpampanunot na. Ti kasto mapaspasamak kan kuha na ita. Wan nga, Rod, nanang. Nalabit. Nasakitan iti husto. Gapo iti panangisin na tinobya na kan kuha na. Kanti pan nakapaay na itininamnaman na akadat dagakan balay na, nanang. Ay, nahambasol ta, anak ko. No saan ta kumaapinadakas ni Joyce kan kuha na. Kan no saan ta kumaawin aldas, timpaw-pawit na kwarta na. Saan kumana pasamak ti kastoy? Wan nga, Rod, nanang. Iso nga ano, san tayo nga ipaagas ti kapsat ko. Biyag ti tao. Ayan nga tanday dya, Joyce. Kunana anak kasangputan diti pagadalan. Ngamawan mo't. Mangrugin ti exam, ngamawan pa'y laang. Nasaya at nakita ka insan. Ha? Ni, di nakman awawagan iti insan diti pagadalan. Nakababain. Ha? Ala, ibagam mo na niya ti ibagam. Tapno pumanaw kan. Kwakim, ang mga no ad extra kwartam. Umutang ako maure 50 pesos lang. Aramatag ko maapagpaserox. Anya? Exam? Ngamawan na pulos kwartam? Ay unay kamutan, ani? Kwa ngamin insan. Naira na ngamin nga awan kwarta ni nanang. Isong awan na itid na kanya. Awan bibiyang ko na awan aramatam. Saan man na siya ti pagutangam? Ingkagsapol iti sa bali? Kung naman lang na sino matday jay, asaan nga kasapulan, friend? Kasinsin mo pa'y? Ay na, nalabos mo ti panagsasauna. Wan nga rin, friend. Nabainanak itay iti kaadwan ti tao. Sapay nagpigsa ti sa una. Ay na, di kanton umut-utang kan kuana. Awan lang nga rodin ti maitid na. Pagsasawa na kapay. Unay ki din aya ti anak ti baanang. Wan nga rod. Jakmat ngamin makontak ti cellphone mo itay. Kat iso ti naira na anak kita. Iso nga iso ti nasit ka. Ay, pasensyakan nalubat ti cellphone ko. Aguri ka. Alam ba ti 200? Isupay la ti aramatem, Di mo ulitin nga umutang iti kasinsin mo nga awan asin na. Agyaman ako unay, friend. Naimbaglaangan tadda ka. Di ka madanagan. Bayadak to. Inton addan maitad ni nanang ko. Ay na, pasensya ka na nako. No inted ako majitangdan ko anak ilabada. At ako mainted ko kan ka. Saan ka kumangagot utang? Ayos lang, nanang. Naimbaglaangan tadda ni Francis ang nagpautang kanya. Kasta ka de, mala di ka madanagan anak ko. Apaman amaalak jitangdan ko, bayadam to ti utang mo. Kandi mon ulitin ti umasidag kinikim. Wano ora asino kadakwada. Nanang, saan kumat ngay bagbaga aguraam ita? Ti kanyak lang, katapno saan da ka apagsasawan. wan nanang. Talagaan saanin ang maulit. Jak kayatin ti mapabainan. Ay na, gusto lang dayjay nga inaramid mo anak ko. Utang da nga utang. Wan nga rod, Pinabay na ka iti kadwan ti tao. Amin na riga ta mapaspasaran da ita. Baso lamin ti nana. Inunanan to mo ti kinagarangganjang na. Anya ita. Iyawan na talgit at trabaho na.
Day tangarod ka, tatang. Bareng ano, saan mo ta maipada ni Ani kan kuana? Ay, sapay la kumaa ang panagkunak. Itikas diya galad na. Imposible, asala maipada iti nana. Aga na ka balasang dayjay. Ay, kasanon ti panagadal ko, nanang. Awan mat aramatak a kwarta. Day tangarod ti parikot ko ita anak ko. Manmanumot nga minun ti agpalaba kanyak. Saan akas idi nga inaldaw. Nanang, anya nga tano sumardangak pay lang iti panagadal ko. Ha? O nanang, agsapulak pay lang iti panggadak. Narigat mo't numang namnamaaklatan kada kayo. Kan may saan nga umdas ti matmat gadan nyo para itinaldaw-aldaw akasapulan ta. Ang anak ko, sayang ti panawan. Dualaangan at awan agturpuskan. Bayam asyak ti agtrabaho para kadata. Kumaan nanang, ngam awan nga rod. Maawatak mo ti sitwasyon ta. Sana bale, ituloy kong tumatlaang ti agadal. Agurno nga klaang. Ala, at dalatakan ka, anak ko. Ay, awan at talaga ti maaramida, friend. Ay. Day talaang ti choice ko. Ti agsardang paylaang. Marigatan ak ngamin may papan iti kwarta. Una yan, Ngamin, saanin nga umdas ti matmat gadan ni nanang. kasano akon nga friend. Di awanan ti best friend ko di school. Sana bale, ituloy kong tumatlaang. Siguro, kalpasan ti dua atawan. Maasyanak ngamin kininanang. Awan mati sa bali at tumulong kada kami. Kita man, dua atawan. Dua matatawan asaan tang agsarsarita. Agradwarak ton Sana bali, ado matagiti kaadalan taklos mo. O di iso da pay lang ti kasarsaritam. Ni, itaman pa asan mo akadwa ni Ani si kabakla. Ha? Apay, di mo amo ang agsardengen iti panagadal na? Ha? Kasinsin mo, di mo amo ti mapaspasamak. Ano ka? Anya ko mga amin ti bibiyang kukan kwa na ngay. Nagin enroll pa lang amin. Isuntumot lang agsardeng. Kunamlan ka ba ilanda amin mo ti aggastos? Public school lang arudan ti pagadalan tayo. Marigatan da pay lang. Kasano no di private school, awanan na. Ay, unay matanda ta panagsasaom. Hoy, kasinsin mo dayjay. Ngam kastakit din ti panagsasaom kan kuan na. Kasinsin mo dayjay. Unay kamatan. Di mo pa'y katyamanan, tasan mo ang mapadpadasan, tikas iti mapaspasaran na itaarigat. Apay pa'y lang anas nga agsaw ka iti kasta? Apay gaputa da kabailan nyo iti biyag? Ha? Yee! Anya? Nagsardeng ni Ani iti panagadal na? Kundi enroll, agsardeng matlagayam, kundi da kabailan. Wen nga rod amanong. Siguro, makiasawa mo tun. Sapay ko mga rod tabak nang ti pakiasawaan na. Tapna dagunggunan na. Wen nga rod? Ay na, uray po utam ti kunak manong. Iti saan ngagbayag, maipada dayjay kanya Auntie Linda anaga nakabalasang. Ket Diyos to, tapno agpadadan nga gina. Ha? Si kamat gayam ti masabat ko, ani. Ay uwan insan. Ay na, dandan di ka nailasi na. Kunaklakit din no asino abakit ti masabat ko. Kasla saan ka matin a tao? Nagapuak ngamin ije bangkag insan. Ay, isumot la nakasusoon kay ti labba. Ala, ingkaila kon day ta. Imbag lang at gatang nyo iti kanan nyo nga gina. Laglagi pom anak ko. Uray anya pa'y dagiti agkakasakit nga ibagbagakan kati kasinsin mo. Agtalinaad kalata kumaana pa kumbaba. Wan nga rad nanang. Kastang unay ti panagsasauna. Uray kaadwan ti tao. Anya nga ingarod anak ko. Sika ti addapan nakaawat na.
Iso asikalatan kag pakumbaba. Bayam, ura ibaga dati kayat da nga ibaga. Nanang, Ala, di mon panunutan dagita anak ko. Bayam, makaamiris dan tumitlaang. Sikamat ti masabat ko, Linda. Rabin, ngamita ka lang agaway. Wan manong, nag-overtime makije bangkag. Apay, talaga nga awanan ti sabali a pagsapulan niya. Malakse, di ti panagmulmulay o di bangkag. Sapay nalakatin atang ita. Dahita nga men, no dimngag ka kumakadag itinaganak ta ide. Saan kumakas ti karigat ti biyagyo ita? Manong, Bagbagam, di ka kaiso ng anak mo, tapno sana maipadakan ka. Mauma kayo mo't kumaitirigat Alangan nakastayo latan ngagnanayon. Ay, apo. Nayanak anak urapay, matay mo ilan anak urapay. manong. nanang, umdas mat siguron ti urnong ko. Ituloy kon ti agadal. Ay katuan anak ko, dayta ti or-orayat nga ibagam. Wan nanang, umadanin ti enrollment. Ag-enrollak manan. Wan anak ko, igaud mo ti agadal. Iti kasta, saan ka ang maipada kanyak nga inam? Ano sam tayo suti kinayat mo, Maryaw? Kunak no agis-iskwila ka na imbag, sanggayam. Tatang, Tangay saan ka nakaturpos? Ay, ano sam, di mapan ang kargador itinatang. Tapno na may pakanmaw itinasikugam. ha? Ha! Ano sam tirigat? Kasanuak paitan. Jakla pagaro pa na maramid mo kanyak ti kastoy, Benji. Nagtalakag kan kang amlino ko naklaan. Hello? Benji? Hello? Anya ti kayat asawain, tinangig ko asaritaan niyo iti kaayan-ayat mo, Tata. Agpudno ka man! Pagkawanan ko ma. Anyat kayat mo asawain. Masikugak. Ngam sana kayat ti boyfriend ko atakderan. Gapot damat kayam sa bala na sikugan na. Salbag kay kidingag kapsat! Awan sirbeti gastos mi kada kayo! Pagkawanan ko matatang. Aklo nagtinagbintutak. Among friend, proud talaga aki sa'yo. Ha? Agasam nga Dua atawen na nagsardeng ka. Ngam fresh na fresh ti panunot mo. Ay na, sa bali at talaga no nasirib ka, anya. Kitaan man, agraduar ka itan. Sigurado, maala ka adagos iti trabaho. Si kamot, friend. Aday taka man ako na akon. Ay, ungayam, nadamag mo tinapasama ka ni Kim akasinsin mo? Ha? Apay ni Kim, nabayag ajak nakasarsarita. Ay na, nung jak agbidon, masikog sa. Katimat Mario akabsat na nakasikog adi? Diyak ka mo dayta Husto da dyan napasama kadakwada. Tapno maamiris dati bidot da, kaya dagiti panagsasaudakan ka nga kakasakit. Ay na, friend, saan ko mat apakaragsakan ti kasi napasama kadakwada? Maasyanak nga rod kadakwada. Ay na, dahi taman ti may sa akay kayat ko nga ugalim, friend. Nakaanos ka, ken napakumbaba ka. Maragsakan unay, iti panagturpos mo, anak ko. Agyaman ak nanang, dayti abaligi kat para kada kayo. Kamaudyanan na, ininutan amaragpat ko ti arapaap ko. Wan, anak ko, mamati akabaalam dayta. Wen nanang, kalpasan ti panagraduar ko,
Sapay ko mata makapasaak iti board exam. Iti kasta, makatrabaho ak matan. Tatang, amangan nada kwartayo. Masakit ngamin ti anak ko, kat naira na nga awan kwartami. Anya, Pangasiyo, tatang. umutang ka kanya. Ay, awan may pautang ko kan ka, Kim. No awan kwartayaw, ibagamit ti asawa, am tagtrabaho iti 24 hours, tapno maipay na amin nakasapulan nyo. No di mga kay ko maitibilin ko ide. Saan kumakasto iti mapaspasaran nyo ita? Tatang, Gusto lang, tapno mapadasan nyo tirigat. Mangsapul kayaw, iti trabaho yaw. Manggad kayaw, tapno da kwartayaw. Anya? Mapan kagsapul iti panggadam iti syudad kunam? uwan manong. Ngamin, awan mo't nasaya at apanggadan dito'y lugar tayo. At least iya syudad, ado ti pagtrabahuan. Anya ko mati sa pulam at trabaho ijay. Kahit awan mo't maiparang mo diploma. Uray food server latan Anusak, tapnula ang adaramatan ti pamilyak. Ngamin, awan pa'y trabaho ti asawak. Kalaat mo't ang nagsardeng da iji construction site. Kasta ya. Kahit kasano di anak yo. Asino ti mga iwan no bilang. Nilakay ko na manong. Total, awan pa'y mo't trabaho na. Iso asyak pa'y laang tagsapol iti trabaho. Nalangaro dading ko. No da pagtrabaho am, ayaban nak tumat Dito'y matya imbaga ni Joyce apapanak. Ato ti tao. Sa dino nga tati pangisabmita kiti resume. Kim! Ha? Si kamat kayam! Wen! Kas makita siyak nga rod. Ay! Si kaji ibagbaga ni Joyce agayem na nga umay agaplay dito kas food server. Ay, wen! Siyak! Sa dino ka diti pangisabmita kiti resume. Okay. Agtugaw ka pa'y laang, Wen. Oray nak dito Ayabak ti manager me. O sige, agyaman ako na Ani? Diyak lang pagaro pa si kagayam ti manager iti dayto analatak apanganan. When insan, kaasi ti apo, naawatak asigod kalpasan ti panag-take ko iti board exam. Naggasat kamutan insan. Agyaman ak insan. Gapot awagan na kon iti insan. Ha? Saan na kon nga ibain akas idi? Ay, pakawanan na kumainsan. Gapo itinsan na nasayad nga nararamid ko idikan ka. Ay na insan, awan day giant. Lipata mo day jay. Tinapalapas kat napalabasan. Agyaman, gaputaman nakaawat ka kasinsin. Gan, napakumbaba ka lata insan. Wen insan, taday tatiin sursuro ni nanang ko kanyak. Ti agpakumbabalat ta. Kinapuno na insan. Mababaiнаkan ka. Awan rupak nga iparangkukan ka ita. No amukla ko masi kagayam ti manager ditoy. Ang mga nudyak nagtuloy nga imay. Ay na insan, awan ti rumbang apagpainam. Gapot na awan mo't sabsabali ka data. Agkasinsinta. O sige, mabalin mo ti mangrugi inton bigan. Biyag ti tao. Sayang tinadal mo, Briggs. Di mo mat may apply. Saan ka mat ngamin anak ka pa sa iti board exam kaanakan? Wen nga rod, ante. Mabalin mo pa'y matkit diti ag-examen manan. Wen to, ante. Agpasada ak pa'y lang. Ala, ano sam nga ipasada tilugan ko? Agyaman ak, ante. Kahit makipagpakaasya ko ano mabalin. Dito ipailabalayo ti pagnaadan ti kabsat ko ani Weng. Bayat ti panagadal na. Ay katwan Saan a problema dayta? Isupay ti pagabang na.
Iso nga ayabam dito yan. Tapno saan kayon nga gastos iti pagabang di atim. Jakon ipaabang ti may sa akwarto, ta ison ti pagnaadan nyo nga agkabsat. Mayat ijay tabukod yu ti CR, kan adabasit kusina na. Agyamanak, ante. Saya atam tag-eskwela, weng. Tada ti kabsat mo amang tulong kan ka. Uwan, auntie. Nasingpot ni manong mo. Isungak singsingpot ka mat. Di ka pa'y lamakin inaram. Uwan, auntie. Kaasimot na giti dadakkalyo. Iso nga agadal ka na imbag, weng. Bangus lang ang tigatangak asidami iti kabsat ko. Makasidsidak ngamin iti sinigang nga bangus. Siya kunti... ha? Ayan tayo pitaka ko ngay. Sus, awan mo ito iti bulsak. Nagluko na. Jakmat na puutan ti panagpukaw ti wallet kon. Apay ngay. Jakmat narit na nga danang kaut iti bulsak. Wano, narigrag ko mata. Ay sus, agsubliak iti nagkapang itay. Mga no jakmat na ibulsa na imbag at narigrag. Ala, sayang di pitakam amanong. Wen nga rod. Talaga di ako nasarakan pa eh. Nagsubliak iti nagkapuak. Barang kunak no narigrag ko. Kat makitak matlaang. Ngem awan. Ay, sayang. Manot karga na ngay. 5,000 ti karga ti wallet ko. Sapay kakapatag ti IDs akarga na dayjay. Naimbaglakid din. Tada iti banger abulsak ti lisensyak ngagman maneho. Ay, naimbag nga rod atin lasin mo ti lisensya, manong. Tanuawan day ta lisensyam. Saan kan ang makapasada? Uwan nga rod. Naimbaglakid din. Mampanunutok ti wallet ko. Agkakapatag abanag ti linaon dayjay. Sa nabali ko man ti kwarta. Basta may subli ko matipitakak. Ngam, sigurado ka na snatch dayjay, manong? Diyak mo. Diyak masigurado. Tadyak mo't narik na apulos. Ngam atapak ang naragrag ko ti pitakak. Diyak mo, ading ko. Mga sawa mga minad! Tapno na para kami ti kwartam, Bricks! Ay, bayampay la dayta asa-asawa dita. Ubingak pa ititawan ko at 29, manong. Jesus, anyong ubeng! Lumakay ti kastatawan mo, Bray! Sumapol ka ni ti asawaan! Sakalat awan asawanan kada tayo nga kakadwa. Nakadwa ako ni ti putok. Ang sika. Awan pa'y uray may isa. Wento ka di. Ay, intaman langin. Tapno makaaduta iti mapasadaan. Naimbag tadakan, manong. Adda ni manang milita. Urayan na ka. Addan sa kanon napatag nga ibaganakan ka. Anya, sige. Rumuarak mo't lang. Tada pa'y gayam inagatangan. Kan ibagam amarabyanak nga agawid ah. Ala ni manong. Kasaritan pa ni manang milita ah. Sanan. Basta ibagam tibilin ko. Sige. Ada pa'y papanak. Oh, anyat isisima mo eh. Sika manong. Takrot kamot. Takrot nga? Anya dita sasaw? Takrot kay ti babae. Kita man ti naramid mo. Intarayam ni manang milita. Sika talaga. Ay, amang ano tila imbagbagam kan kuana ah. Iso akanayon mo ten nga umay. Wus, di ka man manong. Amok, mabain ka laeng. Ah? Napintas mat ni manang milita. Maistrapay. Kan agkatawanan kayo. Iso nga agbagay kayo launay, manong. Agtal na ka man dita. Awan pa iti panunot ko dahita abanag. Kan pangasim ah. Saan atila ibagbagam kan ni Milita, weng. Amok ka mabain ka laeng. No kayat mo, tulungan kang agaram, manong. Agtal na ka. Ti panagadal mo tinto na rin. Ala, ingkagripason iti leksyon mo. Saya atam ki diti agadal. Tada pa'y panggadak ita. Gundawayam ti kinaadda trabahok. Agyaman nakmanen, manong ha. Nuawan ka la siguro amang tultulong kanyak. Diyak laamon. Amang ano asawa mo dun ti bagsak ko. Isungarod nga agadal ka na imbag. Tani, bakit kan lakayan dagiti dadakkel ta? Masya nakadakwadan. Iso asya kung timang tulong kan ka.
Sino nga taday ta? Mabit lang. Umayan. Naimbag nga oras mo, Manong. Ah? Si kaka din ni Manong Briggs. Wan, siyak. Sino kayo, ading? Ken apay nga maamunak. Siyak ni Jonalyn, Manong. Talaga gayam anak taer ka? Nakarkaro pa'y gayam ti kinataer mo iti personal. Nakalanad ngamin dito'y ID ti address kanagan mo. Iso asinapol kun Ha? Ne, kukwak man ngagpaiso day ta ID nga igamama, ding. Nangalaam? Napidot ko, Manong. Pati daytoy wallet mo ka di daytoy. Wan, kukwak day ta wallet. Napidot ko daytoy apita ka iji tiyandaan, Manong. Iso nga adtoy. Isublikon kan ka. Jakon impan iti istasyon ti radyo. Takayat ko ayawat kan kay ti personal. Iso nga inkarigatak asinapol ti adresyo, Manong. Anya, ay, umunag ka pa, ading. Agyamanak, Manong. Manong, papanam ka di manan. Agsara kami ka ni Jonalyn ita, ading. Ang mga numarabyanak nga agawid. Mangan kanton, wan? Kasta ka di. Manong, madamag ko man laang. Agayat ka din iti dayjay a babae. No, iba kakawan. Kayat mo ka din ni Jonalyn na para kanya, ading ko. Kat, adakan ka dayta No asino ti kayat mo, isumutan ti kayat kong agbalin nga ipag. Agyaman na ka, ading, Sapay la ko mga rod. Taaklunan na ko ni Jonalyn. Ay ayatan ka, Matt Briggs. Agpaiso, Jonalyn. Juan, I love you so much. Agyamanak, pinaragsak na iti kastaunay. Agkasarta nga ruten, Kuha. Uwan, talaga nga'y kasarkan, Jonalyn. Ang saan ko mga ita, tagad-adal pa lang tikabsat ko. Siya kami di mang papaadal kan kuha na. Ang hindi kagdanag, taumadanin ti panagturpos tikabsat ko iti koleyo. Sige, maawatan ka, Briggs. Basta ikarim adinak tulog ko, na. Ikarik, si kanto lang ti babae nga ayatek. Di kanto isukat iti ure asino. Kat ikalay sa kanto. Ading, kadwak tinubyak. Ha? Hello, Weng. Kumusta kan? Nasaya at manang. Ala, sumrag kayo. Kumikan, Jonalyn. Yung nagtandag iti gargaret mo. Asino diyan sangpot mo a babae, Briggs? Itaman pa'y ang nagisangpot ka iti babae. Napintas mo. Kuanti, nobyak. Anya, kat kasanon ni Melita. Ha? Ne, awan mo tinagkinaawatan mi ka ni Melita, auntie. Iso nga rod ti kayat kong asawaam. Naimbag ni Melita, tamok tinagtaudan na a pamilya. Nasingpet ti Pulita. Napintas mata. Anya pa'y lati sa pulam kan ko, ana. Ni Jonalyn ti ay ayatak, auntie. Ni Melita ti maibagay kan ka. Sapay madlaw ko nga gusto kan ka. Sayang ni Melita no paluspusam. Basta ni Jonalyn ti ay ayatak, auntie. Jack ay ayatan ni Melita. Manong, apay adi matla agawi din tin sangpot mo a babae. Agnaadan diti dagusta, ading. Di nan samot kaya ti pumanawin. Anya? Apay nga isumot din tinang isang pati ti bagina dito dagusta. Awan ka di delikadesa na? Alala, bay amon. Total, ay ayatak tinobyak. Ikasar kon to, lumakalpas ka iti panagadal mo. Agpada kami kanya anti Manong. Saan mi akayat day dya babaya para ken ka? Diyak man amo ngam kaslada yo tiriknak ken ko na. Asasi nagtiriknak ni Manang Milita. Pangasi maweng, di mon ulitin ti kasta ngayong bagam. Respetuang kumamot ni Jonalyn. Tagbalin to nga ipag mon. Nalipatam samatan nga dautang ko na imbaga nakam kan ko na. Insubli na tinapidot na awalit ko. Amumot nga kakapatag abanag tilinaon ti pitakak sana ya.
No kasta? Subsubadam day tanga inaramid na babanti pa nangaram mo kan kuha na, Manong. Sana day tatirason. Tatalaga nga gayata kon ka ni Jonalyn. Nalamit, day jay tiwagas. Tap nagsabat ti dalan mi. Naglukong day nga snatcher. Matiliw ko madagita nga tati kagimungan. Oh my God, Briggs! Umadayuta dito yan! Jonalyn, adda ka dito plaza? Wan, agawit nan, darasam, oh my God! Asino ti kinabutang mo di plaza itay? Adda nga min sinipdutan da ita iti plaza, iso nagbutangak. Ha? Adda nga min ang trumak iti kakasta. Napadasak nga min tinasipdutan iti, kat tinutukan dak iti patadam. Anya? Maturok takitin. Di mon ipalagip tinapasamak itay. Tamangan no agtibayo akmanan. Maturog ta. Kasangay mo inton bigat, Briggs. Anya ti kayat mo alutwak apag sasangwan tayo. Saan ka nagbanog? Rumuar tayo inton bigat. Taijayan ruar ti pang silebraran tayo iti kasangay ko. Masadot ang karumwar. Ni, italang mo day ta. Kadwata mo ti kamsat ko. Da kayo latan ti rumor nyo kayat yo. Masadot ang itik outan dak tulaangan. Sana. Basta rumuar tayo iti malam. Tagpasada ak pa iti agsapa, ah? Sige, makamu ka nga rod. Ngamjak kayat ti agbayag iti ruar. Apaman amalpas tayo amangan. Agawit tayo kumaadagosan, Briggs. O sige. Sikati matungpal, honey. Aduti in order tayo amakan. Iso nga ibusan tayo amin da gitoy, ha? Wan day talagayam. Waiter, ada ka di pa yung bakanti alamisaan? Buludok man ti kalugong mo, Briggs. Ang kalugong mo, ti kalugong ko. Iso nga may inikat ko, tamangan tayo. Ang nagkalugong kamutayan, saka nagdumog. Ikat man day ta. Iyag mo ti kalugong. Nakita na ko. Asino? Aha, nasarakan ka ba't langin, Laika? Ti ko na may lumangan na. Ni, asino ti kasarsaritan, Pards? Tayta, babae. Apay, asino to'y kan mo malalaki, Laika? Pards, mga no nagkamali ka iti nasitgan. Jonalyn tinagan ti asawak. Saan alay ka? Asawa gaya, ma. Anya, Jonalyn. Agraraman. Tumakder ka ditan, Laika. Sumurot ka kanyak. Bilangan ka. Amumon ti mapasamak no di ka agtungpal kanyak. Maysa! Pards, di ka kumamat agkasta. Di ka magkibibiyang ditoy. Tamang ano pati sikakat iraman ko. Alan, Laika. Sumurot kan kanyak. Tarasam. Uwan po. Sige, sumurutakan ka. Pumanaw tangarudan dito eh. Sorry, Briggs. Agsupiak to. Urayan ak, Briggs. Manong, rabiin. Di ka kadipay maturog. Diyak makaturog, ading. Maturog kalatan. Panawanak ditoy. Amok, Manong. Pampanunutan mo ti maipapan ka ni Manang Jonalyn. Urayak ni Jonalyn. Tamangan madamdamalaan kat sumangpatan day jay. Di ka ka din naupay iti naimatangam itay. Di mo mapanunot. Asawa na lakit di day jay alalaki. Di mo makontak ti cellphone na saan ka di? Unattendedan. Ading ko. Manong, di mo namnamaan ti panagsubli ni Manang Jonalyn. Inalilaw na kalaang day jay. Adamad kayam nobyo wano asawa na. Ngam apay anak relasyon pailakan ka. Unay matan. Ading ko. Pastragan na kumadagos, Briggs. Jonalyn, agyaman si mangpat ka na. Ang apay akaslad na kabutang mo. Sinurot nak ni Paul. Diyak amuno na si putan na adito'y tinagturong Anya, apay, sino nga minda di Paul? Sorry, Briggs. No naglimadakan ka. Live-in partner ko ni Paul. Anya? Ngam kayat ko na sinaan ni Paul. Nauma akong iti ugali na. Basit labidot ko. Kabilin na kadagos. Apay alinuhunak.
Impaikot amin ang panagtalakukan ka. Ngam apay nga inulbudan nak. Pakawanin na ko mga Bricks. Nagkasar kayo ka di tiday siya lalaki. Saan? Ngam sinaakon. Tasikan ti pakitin na ak. Nagalas ti ugali day siya tao. Si kalangan ti makatulong kanyak. Tapno masinaakon day siya tao. Manipdot day siya Paul. Iso tinang isuro kanyak ngagsipdot. Ha? Kasta ti trabaho na. Manipod pa'y idi. Kinapudno na. Iso tinang sipdot itin sublik apitakam. Anya? Tulungan nak. Tay idarom taday dya tao. Tapno saan na ko nabirukan. Idarom taga po iti panang sipdot na iti pitakam. Siyak tagbalin a witness iti dayta. Adda ka din anak yung tiday siya lalaki. Adan, talunan. Ngam awan kada kami. Adda kada giti dadakkel mi. Brick, sikati kayat ko apakidendaan. Diyak kayatin na niya, Paul. Naumakon kan ko na. Alam amin na nagargarit mo, tapumanaw kan. Di na ka din ay-ayatan. Nakasagana ang agbalbaliw. Basta uwatin nakmanan. Lading itek. Ngamjak pulos inarapahap tinagulo, wenno nariribok a pamilya. Di ta mabalin nga ituloy ti ayan ayat ta. Mangriribok lakit di day Japol. Di na tasardengan. Iso lading itek. Aklunak. Inayat kay Diyos to. Ang emlipate kong day tarik nak. Kan lipatan nak matan Jonalyn. Ala, di kan kayat asermunan kaanakan. Tadyak kayat adagdagan ti sakit ti barukong mo, gapo iti pagdaldalanam ita. Ante. Basta ti makunakan ka, kat maragsakanak, tanailisi ka iti mabalin apakaisag makam. Nagtalag ka ngamin adagos iti saan mo unay nga amaam mo a tao. Nga mala, saan aday ta ti pagpatinggaan ti amin. Saan ani Jonalyn ti naituding aparakan ka. Urayom ti itad ti apo aparakan ka kaanakan. Ta sigurado nga adayo anasaysaya at ababai ti ipainakan ka. Daytay talaga ang maibagay iti kinasingpot mo abaro. Ti itad ti Diyos akaparagpag mo kaanakan. Wanante, sa anak matkidi nga agganat ang mga asawa. Pagimbagak pa iti sugat nga impalakam day jay a babae kanyak. Wan, kasta ti rumpang. Aglabas tumatlaang dayta pagdaldalan am ita, kaanakan. Manong, nabuyam din niyo si TV? Nga niya, Weng. Dama ng Jonalyn kanta asawa na. Natiliw dan. Kat nakabalod dan. Ha? Saan lagayam nga isnatsyar dagi at tao? Holdapper kan kidnapper dapay. Anya? Ay na, naimaglakid din tanailisi kay ti dayja babae. Tano saan? Ang mga nairamraman kay ti rinuker nga ramid da. Nakalpas ka niti panagadal mo, ading ko. Wen manong, katga po amin day taken ka. Iso nakaturpusak. Agyaman akmanan. Agyaman akmat ha. Tadi mo pinay ti arapaap ko para kan ka, ading ko. Itatan nakaturpusak kon. Mabalin mo man ng tagara, manong. Anya? Ni Manang Milita. Balasang pay. Ha? Kan awan pa'y nobyo na. Armam kit din, tapno makaasawa kan. Anda nga tamot lang namak kan ko, ana? Ay sus, 101% nga da. Maminsan lang armam day jay, siguradong aklunan na ka nadagos. Anya? Ala. Armag to, hinton maka-applyak iti trabaho. Ha? Anya man na natrabaho, manong? Nabit lang, ha? Oh, kita am dito pagiwarnak. Oh. Ha? Ala, nagandag iti board passers na gito ya. Ha? At danagan mo dito, manong! Nakapasa ka! No kasta? Nag-take ka manan iti board exam? Wen, ading ko. Ang amjak imbagbaga.
Tapno saan na nakababay no jak manen makapasa. Ang naayat ti Diyos, ta nakapasa ako. Ay na, kablawan ka manong. Maragsakan na kunay para kan ka. Agyaman ak, ading ko.